الله أكبر الله أكبر Kin insan wa chulugo shahwatat lazatat hagab darajelde. Bat alhech ugodinangu chiuk ula qase qache ugu dunyalat mextarogi. Godinangu chiuk ula shahwatas lazatas mextarogi. Gurunani nuetsa khalabe anq azurak ki juban habuleb. Kisini bugunani kak behulareb. Nasway abulijugi matsalagur kleban uluqabi tuchku tuch inuk ini. Nuetsa khalabe habrusut nijeda thanch ju adamat jigi nijeda sunt malebihij. Ama habrusut hanji uluqabi raqunugu matsalda gurtlegogi ban shishegi busun tuchku tuch inukul. Nuetsa khalabe bihinazul hech qart asluqbale. Kidarucha bi khulel bi khina kharamakh godin go tuchku tuchin go ikharamakh tu gumalda chigu ishuk ular ebel udadi davize lewas ham tuchku tuch shibjudur ham shibdu tsani be gurqe baravjumun haga ugu ishin avize tu gumalda tağur joro chuk izbeylerile es avuna imam shamilitsa papan khabi emeralugile ama butru dahal gurun hechinavun papan khabi kha Nor kabi juraluk ağol, çünkü bu taraf çugidat ağol juraluk ağol, xiriyal juraluk ağol ama beter gibi izkulajani. Bu günce abize bu taraf uluk kabazde khunge. Le nujruk uge tarixas Rusut Rutşabaz habiç ebju habulelsun. Dida sanjigi abrusut sunigi çuja sunt malevihiç. Ayib hiç iş nuje bihine zank udagoski. Matsalda urtleban tuçkuynunuk isalamat uluqabi. Salamat uluqabi. Xueguslik etişo bihinçesi. Shiva bize dünyala suru kuhevk aka tohumgi çurukabun. Mahtsel. Ebu nitleda sazi kulejo. Godin govi kharama tohumgu adesize keleriş hosta. Tohumgu. Hep ki bu gujak nitler girat heçulsi. Wedinangu nitler qat heçulsi. Hebera kaldasan ki nit aç udurguruk inekule. Do çurukat abi adata kun baç ulejubuk ula. Общество de janibe nitlet saç unya bize kule. Hep ki uçezere kuları.